nk'ibiriko birazibiranya umuntu ntacike intege aguma asemera aguma atakambira Imana kuko muri uko guhamagara Imana cyane Yesu araza gutanga itegeko cyane aratanga itegeko ibintu byose bikuzibiranya niba ari abantu bakuzibiranya kuko uyu munsi hari abantu bazibiranya abantu bakabegeza kure ngo hari n'ab'Imana isezerana amasezerano abayumvise bakabategeka umusozi ngo kuyugaza ngo nibiti bagakubita ariko abo bantu baragowe ngo bagashira no munsi yibuye baragowe ariko bumve ngo Yesu umugambi w'Imana yateguye ku muntu ntuzigera upfa jaje uzokugaza amasezerano yiwanje ndoshambira data here kugara yiwiwe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kristo nuwanje ndamahoro oni James na Daniel muri kano karirimbo keza tutanguranye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana kuri no munsi kiganiro cyo kuri no munsi tukaba tuza kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana mwamaze kumubona hano imbere yanyu araza gufata akanya yongera twidondore nubwo mu minsi yetse yaheruka hano benshi mukaba mwaratwandikiye mutubwira ko mwafashijwe n'inyigisho canke n'ubutumwa bwiza yadushikirije. Ndamuzi ku izina rya Prophetesse Jaja ariko yandi mazina araza kuyivugira turabaramukije tubaha n'ikaze. Murakoze cyane murakoze kutwakira Imana yo mu ijuru baho umugisha cyane. Amina. Amen. Amazina yawe yarahindutse canke aracari yayandi? Aya ntabwo arahinduka aracari yayandi. Aya mazina abavyeyi banje banyise ni Uwamahoro Janine. Ego. Ariko kw'iryo zina Imana nyene yampaye yego yaranyizeye iravyitegereza irabirabona ko bibereye. Amina. Irangira igikoresho cayo. Amen. Amazina ye ntarahinduka ni Prophète Jaja Janine Uwamahoro. Yego. Iri Jaja bari ntazira barinyise kuva mbahaheze igihe. Yego. Kuva ndi muto abanze kuri Jaja. Rero Imana ibaho umugisha. Amina. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu kuri no munsi. Mwakoze cyane. Ngaho rero cyo mufata akaryo impande yo kwidondora bari ko aradukurikirana mu cibashikiriza Imana ashize ku mutima wanyu kugira ngo mugisangire n'abari ko aradukurikirana kazi. Mwakoze cyane Imana yo mu ijuru baho umugisha. Iki ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kandi twise ikiganiro kivuga ngo ijwi ribohora. Mugishikirizwa n'umukozi w'Imana Prophète Janine Jaja. Sinzi ibimaze igihe bikuboshe ariko muri aka kanya nyene kugira ngo tubohoke cyangwa se ubohoke turabanza tugasenga kuko urazi ko ariyo password yacu. Rero reka dusenge wewe aho uri birashoboka ko uri mu kibazo gitandukanye birashoboka ko hari biriko birakunaniza birashoboka ko hari ibintu ko birakuzibiranya mbese wabuze inyuma n'imbere ariko no kubwira ngo ni wizera Kristo Yesu byose biraza kugenda neza waba utaranamwakira ariko iyo ubohotse ushobora kumva kugomba kwakira Kristo Yesu akaba muri wewe vya bindi byose bikagenda neza bimwe bikunanije ubugwayi byinshi cyane mbese n'ivyaha navyo biratuma umuntu agwara ariko nje kukubwira kuri uyu mugoroba kuko ni ikiganiro twise ijwi ribohora urashobora kubohoka biciye mu ijambo kuko Yesu Kristo aracakora. Haleluya. Reka rero dusenge. Turagushima mwami Imana kuko uri Imana ukomeye Yesu Kristo wa Nazareti turagushima muri uyu mugoroba mwiza umugoroba ngere kuduha ngo tunezererwemo ni umugoroba udasanzwe kandi twongeye kuvuga ngo uri Imana ukomeye uri Jehova Rafa uyu mugoroba turakweretse uyu mwanya turimo kandi tukweretse iki kiganiro tuje gukora mwami Imana icyo wadushyize ku mutima wacu mwami tugitanga ijambo ryawe rivuga ngo mwabironkeye ubuntu ngo kandi mubitangira ubuntu mwami Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo uza kucumva wese kimufashe ugwaye yakire gukira mu izina rya Yesu urushe aremerewe aruhuke mu izina rya Yesu Kristo kubwo kumva iki kiganiro cijwi ribohora Mana yo mu ijuru nongeye kukwereka mbese abarushe
cyangwa se ababuze inyuma n'imbere cyangwa se ababuze gitabara, ariko uyu mugoroba iri jambo ribakorere mu izina rya Yesu. None rero Kristo wa Nazareti, ndakwinginze kugira ngo uze kubana nacu. Icyo twase ni wa Satani n'abadayimoni aza akabuza kumva ijambo, kuko ijambo ni ubuzima kuri buri muntu wese. None rero Yesu Kristo, tukwese umwanya wose tugiye kuvugira ahantu, uze kubana nacu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, tugombe twumve Imana yashyize ku mutima wacu. Dusome igitabo cyo muri Mariko 10 umurongo wa 46. Ni ijambo ry'Imana twahaye iteme ivuga ngo humura, Yesu aje gutanga itegeko ku buzima bwawe. Birashoboka ko ari abantu bariko barakugira ko iterabwoba, birashoboka ko n'ubugwayi buriko bugutera iterabwoba, birashoboka ko kwa muganga waragiye biranka, ariko uyu mugoroba nje ukubwira ngo Yesu aje gutanga itegeko mu kazi kawe, Yesu aje gutanga itegeko mu bintu vyawe, Yesu aje gutanga itegeko mu rugo rwawe. Sinzi abariko barashaka ko urugo rwawe rusambuka, ariko nje ukubwira ngo Yesu aje gutanga itegeko. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Mariko 10:46. Haravuga ngo mu jambo ry'umutwe ivuga ngo Yesu ahumura impumyi yitwa Bartimayo. Turasoma haravuga ngo nuko bashika i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa biwe ngo n'ishengero ryinshi, ngo mwene Timayo yitwa Bartimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira, yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Barahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, humura, va hasi, araguhamagaye. Nayo ita impuzu yayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza atugomba ko mukorera iki? Ino mpumyi iramwishura ati, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka, amukurikira ku nzira. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana neza. Imana yo mu ijuru baho umugisha kubakiriye ijambo. Birashoboka ukaba utari hafi ya Bibiliya yawe, ariko twatanguye tuvuga ngo dufise teme ivuga ngo nijwi ribohora, kandi ni ijambo rivuga ngo Yesu aje gutanga itegeko ku buzima bwawe. Twumvise amajambo y'iyi mpumyi yari iri kwibarabara. Yesu ngo ariko aragenda ari kumwe n'abigishwa biwe bariko baragenda, ariko ngo hari abantu benshi. Twumvise ko hari impumyi yari imaze igihe kirekire iri aho hantu isegerereza. Nibwo bwari buzima. Ntabwo bari bazi ko ashobora kubaho ngo abe umuntu, ntabwo bari bazi ko ashobora kuba yotambuka. Byibura birashoboka ko abantu bari bamusize asegerereza bari barahevye, umuryango waramuhevye, umaze kumuheba, mbese imvura yaragwa ikamunyagiriraho. Ariko nje kukubwira ngo uyu mugoroba sinzi icyo wizeye, ariko nje kukubwira ngo uyu mugoroba sinzi icyo uri kwakira, sinzi Yesu wakurikiye uwariwe, ariko ukurikiye Yesu unazigera maramara. Twabonye ngo iyi mpumyi yarumvishije, ariko ntabwo yabona, ariko yumva ko Yesu umunyanazareti ari aho hantu mu nzira ari kurengana. Amaze kuba ari kurengana, yumva ko hari umuntu akeneye ubufasha. Haleluya. Uyu muntu yumvishije ko Yesu agenda akora ibitangaza, ariko ntabwo yumva, ntabwo yabona, ariko yarumva. Icyo yakoze aravuga ati, reka basi ntume ndamuhamagara, byibura araza kunyumva. Nubwo abandi batambona, bamaze igihe bamucaho, hari abakozi Imana barahaca, ariko nta nimwe yamugiriye akagongwe. Yumve ko uyu muntu amaze imyaka yose ngaho igihe asegerereza, kandi bari bazi ko Yesu akiza.
ariko nta n'umwe yigeze amugirira impuhwe avuga ati uyu muntu Yesu hari umuntu amaze igihe yagiye ahantu ati ngwino umutabare, ariko we arumva aravuga ati oya reka basi byibura ko nabuze n'uwungirira neza akashikana aho ashobora kuba ari, reka mvuge. Aca aravuga ati Yesu mwana wa Dawidi mbabarira ngirira imbabazi. Ariko batangura kumuzibiranya, ubwo bamuzibiranya akomeza guhamagara, akomeza kwizera muri we ati byibura nubwo namubona ariko araza kunyumva. Haleluya. Sinzi nawe ikico wumva uyu mwanya, sinzi nawe ikiko kirakuzibiranya uyu mwanya, ariko aravuga ati nubwo bimeze uko, nubwo ta muntu ashobora kumunyereka, ariko reka ndumva ahantu ko hari umuntu ariko arakiza, reka basimamagare ati Yesu mwana wa Dawidi. Arahamagara cyane ariko batangura kumuzibiranya, baramubwira ati hora. Haleluya. Tumvikane ko Yesu kumushikira ntivyari byoroshe, ngira kumbure afise n'aba bodyguard, ariko nje gukubwira ngo niyo wugurura umutima wawe ugahamagara Yesu, ukaja mu cyumba cawe ukamuhamagara, muri burya bugwayi nyene, muri burya bukene nyene, muri bya vyaha nyene, Yesu arakumva. Haleluya. Arahamagara ariko Yesu arumva ko hari umuntu agomba gutabagwa. Yesu yaciye atanga itegeko nubwo bariko baramuzibiranya bamubwira ngo hora hora hora, ariko arakomeza gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Haleluya. Yesu acatanga itegeko, aca aravuga ngo muhamagare, baca baragenda baramuhamagara, baravuga ngo va hasi, ngo humuka, ngo araguhamagaye. Haleluya. Iciti muzu yayo akiragenda, amubwira Yesu aramubaza turashaka ngo ukorere iki, aramubwira ngo ndashaka guhumuka mwigisha. Yesu aramubwira ati haguruka va hasi, ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Nawe sinzi kiri kurizera uyu mwanya, ariko niwakurikira Yesu birashoboka uyu mwanya ukaba uri mu bintu bidasobanutse, ukaba uri mu bugwayi budasanzwe, hari ingwara umaranye igihe kirekire, ariko nje kukubwira ngo muri ako kanya nyene, muri iyi ngwara umaranye igihe kirekire, wotakambira Yesu, wo muhamagara cyangwa ukumva ijambo, birashoboka kushobora no kutwakura ukatubaza ingene twogufasha, uko Yesu Kristo nabwo yikoranye. Yesu Kristo akorana n'abantu biwe. Haleluya. Birashoboka kushobora gutabagwa biciye muri iri jambo nyene, kuko uyu mpumyi yari imaze igihe kirekire ata muntu ashobora kumutabara, ata muntu ashobora kumufasha. Bose bari bazi ko ubuzima bwiwe nubwo gusegerereza, uwo yabona wese yarasega, ariko umunsi umwe Yesu ngo atanga itegeko. Nawe nje gukubwira uyu mugoroba Yesu yotanga itegeko mu rugo rwawe ni wavyizera. Wa mumama we sinza uherereye, sinze ngo uri kuranyumva, twavuze ngo nijwi ribohora, sinzi kibazo maranye igihe kirekire cyakunanije mu rugo rwawe, sinzi ibiriko birasambura urugo rwawe, sinzi ibiriko birakuzibiranya kakanya, mbese navuga ngo nabivamwe wotaha, ariko nje kukubwira ngo wewe ahuri wabugwaye barakubwiye ko bidashoboka. Ingwara Yesu ugwaye nta ngwara nimwe Yesu yamunaniye. Niba uboshwe n'abadayimoni, sinzi ivyaha bikunanije, sinzi ivyaha bikuruhishije, ndashobora kugusengera, sinzi ico wizeye. Mbega wizeye iki? Mbega uramaze kwakira Kristo Yesu akaba mu bugingo bwawe? Birashoboka uyu munsi ukaba uri kurapfa, uri kugenda, umuntu ashobora gupfa ariko atarapfa kubera agapfa mu buryo bw'impwemu, ariko Yesu wamwizeye ngo abakiriye Yesu Kristo ngo bahawe ububasha ngo bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Iyo ucitse umwana w'Imana rero uko Yesu byose yabirangije, nta kindi na kimwe ubusigaje atari kubaha no gukora icyo Imana igomba ku buzima bwawe. Birashoboka uyu munsi ukaba hari ikintu cakuboshe kikuzibiranya, kikukurunga gukora ivyaha ugahita ugenda, ariko numara kwakira Yesu akaba muri wewe, uyu munsi mpwemu yera aragufasha. Ni hahandi ushobora kugenda Satani akakubwira ngo genda gusambana, kuko ufise Kristo muri wewe uravuga ngo no, nziko gusambana ni icaha, kwica ni icaha, kubesha ni icaha. Sinzi ibyo ukuragiramwo uyu mugoroba,
ariko nje kukubwira ngo Yesu aje gutanga itegeko ku buzima bwawe. Yesu akorana n'abamwemeye bakamwakira bakemera guheba ibyaha, nubwo umurimo aravuga ngo ngomba gukora icyiza ngo ariko ikibi kikantanga imbere. Ariko Kristo Yesu iyo yatanze itegeko bya bindi byose birakwegerwayo, bwa bubeshi burakwegerwayo, bwa busambanyi bukakwegerwa, icyaha cyose kikakwegerwayo. Uyu munsi gasigaye urongorwa na mpemu w'Imana, ngo kuko abarongorwa na mpemu w'Imana ngo nibo bana b'Imana. Rero nshuti mukundwa, sinzi icyo wizeye uyu munsi, ariko uyu mugoroba ndakwifuriza kwakira Kristo Yesu, ndakwifuriza kubana na Yesu, ndakwifuriza ko Yesu aba muri wewe hama agatanga itegeko. Ariko ngo hariho ikindi kintu usabwa, biragomba ngo umutima wawe mbega wizeye ko uyu munsi umutima wawe uno munsi nturi muri bimwe bavuga ngo Yesu aho bavugiye ko taraza, ariko muhumure Yesu ari mukuza, kuko uko bigenda kose ijambo ry'Imana ryavuzwe rigiye gusohoka. Sinzi ijambo riravuga ngo dusanga muri Yohana nguwezwe ni yezwe, ngo ashishikare yezwe, ngo ukora ibyaha nawe ngo ashishikare akora ibyaha. Ariko nje kukubwira ngo niba ushaka Kristo Yesu abe mu bintu byawe, abe mu kazi kawe, abane nawe, agendane nawe, yicarane nawe, emera umwakire wese, emera abe muri wewe, hamaze atanga itegeko. Sinzi yuko birakuzibiranya haba mu kazi kawe, haba mu byo ukora, ariko nje kukubwira ngo uyu mugoroba Yesu atanze itegeko mu rugo rwawe, wa mama we, wa musore wese atanze itegeko, wa mupapa wese atanze itegeko, wa mukobwa wese atanze itegeko. Sinzi barakubwiye ko utazonubaka, hari ubukwe bwawe bwagiye buracika, hari ibyagiye bikuzibiranya wa mukobwa we, ariko numwakira neza Yesu kumva ukizera akagomba kugufasha, akagomba kwegeza abakuzibiranya. Uyu munsi igikorwa cyawe haba mu itorero hari abakuzibiranya impano zawe, uko ijambo ry'Imana riravutubwira muri Yeremiya ngo kuva utarabaho nari ndakuzi, ngo kandi narakurobanuye ngo kuri umuvugishwa wanjye cyangwa kuri umukozi wa Yesu Kristo amahanga yose. Uyu munsi ushobora kuvuga uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, ariko uyu munsi barakuzibiranya kugira ngo udashobore kurenga itorero. Hari abantu bamwe bicarikira abantu mu matorero ariko bariko barakuzibiranya. Ariko uyu munsi Yesu atanze itegeko ryo kuvuga ubutumwa amahanga yose, ryo kumukorera, ukamuvugira, ugakora icyo agomba gukora, akakugeza aho agomba kukugeza. Haleluya. Sinzi biko birakuzibiranya, mbega nibihe bikuzibiranya? Nje kukubwira ngo ni ibyaha birakuzibiranya bigatuma utinjira mu itorero, cyangwa se uyu munsi bigatuma ugendana ibyaha ukinjira mu itorero ukabiririmbana ukabivuganira ubutumwa. Ariko nje kukubwira ngo wapfuye mu buryo bw'impemu, ariko uragomba kubaho mu buryo bwo kwidegembya, ukamenya ukuri kwa Kristo, ukamenya icyo Yesu yanga. Numara kumenya icyo yanga, Yesu araje gutanga itegeko mu izina rya Yesu. Rero muri aka kanya sinzi wewe uwo wizeye. Mbega uyu munsi nabwo wizeye pasiteri wawe? Mbega uyu munsi nabwo wizeye profete wawe? Uyu munsi hari abantu bagize Imana, abakozi b'Imana. Uyu munsi mumenye neza ko Kristo Yesu niwe yatubambiwe, niwe yatanze umurimo, ni nawe azowusozera. Nze kukubwira ngo idini nabwo rizokujana mu ijuru, ahubwo ngo umutima wawe nubwo rusengero rwawe. Uyu munsi abibaza ko Imana iri mu rusengero, ivyo ntavyo ari byo, bariko barapfa mu mwuka. Ariko nje kukubwira ngo uyu munsi hagarara wizeye ko Kristo Yesu aje gutanga itegeko ku buzima bwawe. Hagarara wizeye neza ko Yesu aje kugukiza, wizere ko Yesu aje kugukuraho ibyaha, izere ko yamubwiye ngo urashaka gukorera iki. Haramubwira ngo ndashaka guhumuka, nuko yari yamaze kwizera, nubwo atarabona, ariko yarizeye ati nubwo barengana, ariko ntihagire n'umukozi w'Imana agendana nawe amubwira ko ndaha hantu, ariko reka mvuge nkoma karuru muhamagara ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Haleluya. Nawe uyu munsi uri kuhamagara nde? Uyu munsi uri ko wizera nde? Ariko nkwifurije kwakira Kristo Yesu, nkwifurije kwizera Yesu aje guhindura ibyawe byanse guhinduka. Sinzi mu kazi kawe ibyanse, sinzi mu bintu byawe uri kurakora byaranse, hari ibyo ukora ariko byaranse, hari ibyo ukora uyu munsi bikagucika mu mwanya w'inoko bikagenda, ariko numwizera arabiguha mu izina rya Yesu. Numwizera ibintu byawe byose urabigaruza mu izina rya Yesu Kristo. Kubwo kwizera Kristo byonyene biragiye kugenda neza. Rero nshuti mukundwa,
nje kukubwira ngo ni ijambo twise ijwi ribohora, niteme ijwi ribohora. nje kukubwira ngo iri jambo ijwi ribohora niwaryumva rirashobora kukubohora. sinzi bimaze igihe bikuboshe, kuko rimwe na rimwe umuntu arimenya. niba bakubwiye ko uri umusambanyi, rimwe na rimwe nubwo abantu ngo baravuga ibitari byo, ariko nawe urimenya, uriyizi. niba bakubwiye ko uri kisuma, uriyizi, urazi ko bashyira telefone y'abandi hasi ugaca uyitora. ariko ngo guhinduka birashoboka, ngo bivana nuko umuntu yahisemo. hitamwo Yesu rero, numara kumuhitamwo byose biragenda neza. ibikubosha arabibihora, ibyanse guhinduka arabihindura, akomera ibyanse gukomera akabikomeza, akabyubaka bikagenda neza, agakomeza ingo zanse akazubaka zikagenda neza. bisaba no kwizera gusa. rero nshuti mukundu, nje kukubwira aka kanya, sinzi uwo wizeye, sinzi ko ukizeye pasiteri wenyene, ariko ijambo naryo riravuga ngo niwizera abo yatumye ukabyizera, byose bizogenda neza. hari ijambo dusanga mu Kuvayo ibice 20, ingoma bice 20, umurongo wa 20. haravuga uburyo ngo Yoshafati yari ari kumwe n'abantu biwe, ngo bari kugenda ku musozi bite ko bari bagiye gusenga. ngo ariko Yoshafati arababwira ngo muhagarare mu nyumve, arababwira ngo umva, ngo mwizere Imana yanyu, ngo kugira mubone gukomera, ngo hama muce mwizera n'abahanuzi bavugishwa bayo, ngo kugira mubone ngo gutsinda. mwakira intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. wewe aho uri hari bikunanije, akira gukomera, wakire no gutsinda. ubundi kandi ushobora gukomerera mu kintu ariko ukakirangiza amahoro bivanye n'ingene wakigiyemwo iyo wakiriye Kristo Yesu. rero narinda kuzanira ijambo, ikikunanije ikikuruhishije, hamagara Yesu. Yesu araje gutanga itegeko mu kazi kawe. Yesu araje gutanga itegeko. hari abamaze igihe bari kukuburanya, hari abamaze igihe bari kukubeshera, hari abamaze igihe bari kukuvuga amagambo atandukanye, ariko nje kukubwira ngo iteho kuco Kristo Yesu yakuvuzeho gusa. cyo cyonyene kiragutuma uzoshika aho Yesu agomba kugushitsa. rero Imana yo mu ijuru ibagirire neza. sinzi wewe icyo wakiriye, sinzi niba ushobora kuba wo twakura kugira ngo tugufashe, ariko aho nyene uri ngaho, sinzi bimaze igihe bikuboshe. mbega urashaka kubohoka? mbega urashaka kwakira Kristo Yesu? mbega urashaka ko Yesu atanga itegeko ku buzima bwawe? urashaka ko Yesu atanga itegeko mu muryango wawe? urashobora kuba wo kwakura, ugahamagara mu kanya. ngira turatanga nimero cyangwa se aho mudusanga, cyangwa se uzaza kuraba iki kiganiro wese, ndazi ko kizomufasha. rero nje kubabwira ngo muri aka kanya, sinzi niba utarakira Kristo Yesu, woshobora kumwakira tukagusengera. ariko nje kukubwira ngo aho nyene uri, ufukama aho nyene, tugire dusenga Imana. ariko numara gufukama, wizere, ukore kuri kijya nyene aka kanya. ariko nje kukubwira ngo waba uri umumama unanijwe, waba uri umupapa unanijwe, waba uri umusore unanijwe, waba uri inkumi unanijwe, ariko reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ukomeye, uri umukozi w'umuhanga. turasengeye uyu muntu wese yumvishije iki kiganiro, turasengeye umuntu wese yumvishije iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. umubohore aboshwe, umubohore. uko ijambo ryawe riravuga ngo mpamagara ndakwitaba, ngo kandi nkwereke ivyikinze utari bwabonesha amaso yawe. ndasengeye uyu muntu ahari yumvishije iri jambo, ndasengeye uyu muntu agomba kwakira Kristo Yesu kaba mu bugingo bwiwe, kugira ngo ukomeze kubana nawe, kugira ngo ukomeze gutanga itegeko muri bimwe biko biramunaniza. hari ubugwayi amaranye igihe ariko arananiwe, ariko Yesu ndakwinginze, uko ijambo ryawe tubwira ngo tuzokoza ibiganza ku bagwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo. umuhe gukira papa. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu wese afise ibibazo bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo bane nawe, uhoraho ukomeze kumugirira neza, uzobukoze papa. ijambo ryawe yatubwira ngo umpamagara ngo nzomwitaba, ngo kandi muce nimwizera, ngo wizera wese ngo asabe ivyo agomba vyose ngo azobibona. izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Amen. Murakoze cyane mukozi w'Imana kuri rino jambo ryiza mudushikirije, mushikirije n'abariko baradukurikirana. ariko munyemerere ndababaza utubazo tubiri canke kamwe imbere yuko ndabarekura.
kuko ndazi ko ari benshi mwafashije, ariko kandi hari abandi bashobora kuba bavuga bati hari ikintu ntatahuye, ko tugiriye ubuntu ukabukiri hano. Reka ugenda udahaye inyishu y'ikibazo ca mbere anaco akaba ari iki. Turumvise mu ijambo ry'Imana ko ujya mpumyi hari abantu bayizibiranya, ko bakwa rugwanko bari bayifitiye. Navyo nibaza ko kuko jewe uko ndiko ndabiraba ari nk'igicapo mbona, kuko uyu munsi hari abantu bikunda, ubundi nico gihe barikunda. None kubera iki bari bazi ko ari hajya ari impumyi atabona, iyo bari bamukunda, ese bamwe ntibari bafise ubushobozi bwo kumusengera, ariko muga ko ico gihe Yesu yari karakora, bari kumubwira ati Yesu hari impumyi imaze igihe iri aho hantu. Iyo bari bafise urukundo, hari impumyi imaze igihe iri aho hantu, ngwino. Nubwo Yesu we yarafise yerekwa, yarumva ko hari umuntu amukeneye, ariko nabo bari gutuma bagira akigoro, bakavuga ati hari umuntu ari hajya hantu, bakamugirira impuhwe ko atabona, amaze igihe asegerereza. Mbese bamwe baramuha, bandi ntibamuhe. Hari n'abamuha impapuro, aho kumuha inoti ko ntiyabona. None umva bari bafise urukundo, ntibagira namba. Oya. Kibazo gira kabiri, birumvikana yuko uko biri kose atacitse intege, ariko akaguma asemerera mu kindi kirundi bavyita ngo akamasatira tajevire asha aha twafatanye. None ino mpumyi izi imbaraga zatuma aguma avuga ati jewe naho mu nzibiranya ndasatira makanda mubonye ndakoma induru, nibwo mu nzibiranya yafuma. Hari njambo nigeze gusoma ngo hariho bigeze no gusambura hejuru, bacisha inderuzo hejuru, igitoboro baratobora hejuru. Urumva? None aba bantu tuje tugomba dusimbire no ngaho nyene, ni iki cabatera gukora bino bintu? Ko bari ukwizera canke ko bari kuvuga ati reka tugeze turabe bimwe bavuga ko akiza ko ari ivyo? Iyo aba bari kugeza ntibyari gukunda, ahubwo bari bamaze kwizera. Bari bamaze kwizera ko uko bigenda kose, uyu mpumyi iyo yizera ko niyo yahamagara nubwo atamubona, ariko niba Yesu ari gukoreshwa ibitangaza, araza kumwumva, araza kumva ijwi ryiwe, arumva ijwi, ace agira gute. Niyo mpamvu yaciye atanga itegeko, abwira abajya bigisha ati muhamagara. Ni itegeko. Muri make rero muravuze muti nk'ibiriko birazibiranya umuntu ntacike intege, aguma asemera, aguma atakambira Imana, kuko muri uko guhamagara Imana cyane Yesu araza gutanga itegeko cyane, aratanga itegeko. Ibintu byose bikuzibiranya, niba n'abantu bakuzibiranya, kuko uyu munsi hari abantu bazibiranya abantu bakabegeza kure, ngo hari n'ab'Imana isezerana amasezerano abayumvise bakabatukira umusozi ngo kuyugaza, ngo kuyugaza, ngo n'ibiti bagakubita, ariko abo bantu baragowe, ngo bagashira no munsi yibuye baragowe. Ariko bumve ngo Yesu umugambi w'Imana yateguye ku muntu ntuzigera upfa. Jaje uzokugaza amasezerano yiwanje ndoshambira data here kugara yiwe. Uva rimwe na rimwe ari kintu batamenya. Uyu munsi aba bantu bakora ibi bintu n'aba bantu nyene badakundana, kuko Yesu we aradukunda, ubwiwe yaratwitangiye, amaze kudukunda niyo mpamvu yadusezeraniye atacaravye, atakintu na kimwe. Niyo mpamvu hari ijambo muri Yeremiya rivuga ngo ivyumviro mbiyumvirako, ngo si ivy'ivyago ni ivy'amahoro. Kandi arongera rya jambo ryiza navuze ngo ndaje kurishitsa. Mu yandi majambo yitegura, arinda ijambo yavuze kugira ngo arishitse, akarinda n'uwo yarivuzeho kugira ngo arisohoze. Amina. Haleluya. Okay. Mu gusozera kino kiganiro ari kintu ari namya nibaza hano, je nibaza gutuma bamuzibiranya ngera zari impuhwe nyinshi bari bafitiye Yesu. Nabwo zari impuhwe, kandi Yesu yarashoboye. Reka Yesu yarashoboye, bari babizi. Yesu arashoboye, mugari aho bamugirira impuhwe, namuwe uko yaba zari impuhwe. Kubera iki iyo bamugiriye impuhwe kiriya gihe ko Yesu hariho abaramubambye, ntibari bakundana, ntibari abacuti biwe, ngabo yagaburiye niwe bamugirira bijya ngo nabambwe. Kubera iki hariho bagiye bazana n'abasoda kugira bahagarire kwa kijya kibuye, ahubwo byibura ntanaveyo, ntazove. Urumva bari mube bamugirira, ariko nta gihe bigeze gushaka kumutama umanga. Yego abacamwa arigira, nanone kubera iki yakiza yagendana n'abantu bose, yagendana n'abanyavyaha, avuga ati maze kwagendana n'uriya munyavyaha, uriya mugore yakirije w'umunyavyaha w'umusambanyi, ati urya mugabo akunda abagore. Haleluya. Niyo mpamvu no munsi hagarara kuca Imana yakuvuze. Amina. Hagarara kuca Imana yakubwiye, nuzizera umuntu n'umwe, izera Imana yonyene. Nukuri, kuko Yesu bagomba mutemuka imanga, ariko nakubera ko arafise imbone yabona, yari umuprofeta akomeye cyane, yabahisemwe abacamwa arigendera, bamenga basotsemwe uruhumye. None
niyo mpamvu uyu munsi wizere. Amen. Umuntu wese ashobora kuba ananijwe yarataye ukwizera, ni ukuri no mutera intege ko yogira ukwizera muri byose. Yego. Muri bya bindi ushaka kunanizwa uno munsi ukaba uri gukorana bikanka, Yego. ukaba uri kudandaza ntiwunguke, ukaba hari karande yagufashe uyu munsi, byinshi byaragufashe ibyaha, mbese no gusenga warabihevye, benshi bagiye mu byaha, bari mu bintu bidasobanutse, ariko mugira ukwizera, mugaruke, garukira Yesu. Yesu araje gutanga itegeko. Amen. Nubwo baba barakugize ruhebwa, Yesu aje gutanga itegeko ku buzima bwawe. Amen. Amen. Yesu araje gutanga itegeko ku buzima bwanje, ku buzima bwawe, ku gihugu canje no ku Cane. gihugu cawe. Cyane. Ivyo abana b'abantu bavuze Yesu arashobora kubihindura. Ubusa. Ivyo bavumye akavumura. Sanze Imigisha bugaye Yesu akugurura. akugurura. Ukazwimana tubashimire ku bwa rino jambo. Nukuri Imana ibaha umugisha. Mwakoze kuba mwafasha akanya mukaza kugira ngo muganirire bariko baradukurikirana rino jambo ry'Imana. Ego. Nizere ko no uwundi munsi tubakeneye kugira ngo mugaburire ubwoko bw'Imana ko muzotwita. Nukuri tuzobitaba kandi nico twahamagariwe, Ego. ariko muri aka kanya ndumva ngomba gusengera igihugu cacu. Yego. Mbere ko Ariko turangiza. mutarasenga muce mugira ko mufata akajyaho gusenga, ariko mukoze kino gikorwa Yego. hari umuntu yabakurikiranye ashobora kuvuga ati uriya mukozi w'Imana turifuza kuja gusengera hasanzwe akorera. Ego. Canke by'umwihariko turafise ibibazo vyo mwibanga turifuze umubonano nawe, bokuronka gute? Niyihe nimero ya telefone mukoresha? Ego. Ego. Murakoze cyane. Inimero dukoresha cyangwa se aho bodukura, turashobora kwandika bagahamagara kuri 69 363 909. Cyangwa se bakadusanga kuri eglise aho dukorera imirimo y'uhoraho, imirimo ya data, bashaka kudusanga ku mukinanira Truwa, Yego. kuri eglise yitwa Mount of Salvation Church Ministry, umusozi w'agakiza. Ahageze arashaka kuduhamagara. Rero haba kwa gatandatu turasenga, kwa Mungu turasenga, turafisa akarago, ugiri ubuntu urashobora guhura n'Imana igatanga itegeko. Kwa Mungu turasenga saa 3 kugera aho mpemu w'Imana bishakira. Amina. Okay. Yego. Urashobora gufata akanya mugasengera igihugu. Murakoze cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ukomeye, uri umukozi w'umuhanga. Ndasenze uhoraho, mpagaze muri autorite yawe, ndahagaze mu bubasha n'ubutware wampaye. Mu izina rya Yesu ndasengeye igihugu cacu Kristo. Ndasenze kugira ngo ugire ivyihindura. Ndasenze kugira ngo ugire itegeko utanze. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye inzego zo hejuru kuva ku mukuru w'igihugu wacu, umugirire neza Mwami Yesu kandi umukomeze. Uwiteka nawe haraho hoba hariho ibiko biramuzibiranya, umuntu wese afise ibimuzibira kuva ku nzego zo hejuru gushika ku nzego zo hasi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze Mwami Imana kugire ngo ubaho ubutwari bwo kubikora neza nk'uko ubishaka Papa. Mu izina rya Yesu, kuko benshi uyu munsi bari kwiyoberanya, kuko byinshi biri kwiyoberanya bigatuma abantu bayoba. Ariko Mwami Yesu ndasenze kugira ngo ugirire neza buri muntu wese wasize mu nzego, kugira ngo babikore neza. Mu izina rya Yesu ubahe Mwami Imana kubikorana ubwenge bwawe. Mwami Yesu niwe bikorana ubwenge bwabo, niwe bikorere muri siyanse, ariko uhoraho mpemu yera abagirire neza, abiteho kandi ababere maso. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze Mana ngo utange imvura nziza, turasenze Mana ngo utange amahoro mu gihugu cacu, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo igihugu cyaba amahoro ngo natwe tuzaba amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo turirukanye ingabo zose za Satani ziza kugwanya igihugu mu buryo butandukanye, haba mu buryo bwa finance, mu banyagihugu, mu bantu bose. Mu izina rya Yesu gira ivyo uhinduye, gira ivyo utanzeho itegeko. Mu izina rya Yesu Kristo uhora utange izuba rimeze neza, uhora utange imvura imeze neza. Mu izina rya Yesu uhindura ibihe, uhindure abantu bakora uhoraho ibitabereye, ubaye kubikora neza. Mwami Imana uzoba ukoze. Rero
ndasenze senze ivyo kandi ntabwo ari itegeko ariko wowe niwe uje gutegeka mu izina rya Yesu Kristo turasengeye n'aba bantu bagwaye mwami Imana nubagirire neza abari mu bitaro abari mu ibohero birashoboka ko bababwiye ko bidashoboka ariko nuburanira buri muntu wese uko hariho n'abarengana ariko barenganure Kristo uhoraho ubagirire neza abagwayi hariho ababwiwe ko bidakunda Mana turasenze Mana kansere nabwo ikunanira ingwara zose nabwo zikunanira nta kintu na kimwe mwami Imana kikunanira papa ngwino rugire neza ubwoko bwawe uzobukoze Kristo Yesu ibisigaye mwami tubisabye mu kwizera kandi ubikore kuyubahisha ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo amen 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 Imana baho umugisha kandi turabashimiye kandi ubugira kandi kuba mwongeye kugaburira ubwoko bw'Imana amen amen nuko ikiganiro twabateguriye kuri no munsi hano nyene kirangiriye ariko kandi ibiganiro byacu biracabandanya umugozi w'Imana tumwikebanura na kano karirimbo ariko ufise ibibazo ibi bitandukanye binabiri yamwivuza gusengerwa canke kuvugana n'umukozi w'Imana umubonano canke ibigiye bitandukanye yatanze nimero ya telefone urashobora kumwakura kuri 69 amajana 33 amajana 9 Gamurezi vuze mu Gifaransa tugomze gufasha abumva ikirundi mwakoze kubana natwe rero tuzosura mu kindigana kizokurikira naho butaha bye 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 ndi hano Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen